Lios Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Lios Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Lios Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti surat ngintay ikan biyagita, kat naggapaw, kan ipagayam tayo Adelio itay Cagayan. Ang sakbay ngintay basaan ti surat ni Delio, kablaawan tayo man pa, dagiti kadrama tayo itay tangatang. Shout out dita Tumog Luna Apayaw. Kanayon kanaw dengagdan o dada iti bangkag kadataltalawn. From Rodimar Agrade Nicolas. Kablaawak man ni Darling ko, Julius Castaneda. From Floresma Castaneda. Shout out agitay taga Matukay Alakapan Cagayan. Ti Family Madriaga, Family Costales, Jay Aparey, Iyuray dak karuba, umaynak makisik ka, nabis ko unayain, nagtao day takin ni Madriaga, Jam J. Kablao iti family Sinardo dita San Bonifacio, Burgos, Isabela, nagtao ken ni Jody Sinardo iti Quezon City. Happy listening ken ni Melissa Pagatuan. Shout out agitay ipagkaw, isuda Van J. Cleaner, weno Kleiner nga taday tao. Marisa, kan Family de Guzman, dito'y Hong Kong. From Bea de Guzman. Bueno, papagayam, kastoy nga raw ti surat ni Pagayam Delio. Ken ka Mang Bianong, ilingad naklakuman itinagan at Delio. Naguyuguy mo to'y riknak ta, nanggak dagiti kapatasan, dagiti imunan na nagsurat dito'y programa. Iso anaawisak mo na nagsurat, Mang Bianong. Tabareng no makaibinglay tayo matiti adal, kadagiti padak asotel, kan kayat kumutente paiwanwan kan ka. Wen, Mang Bianong, nasutilak at talaga, kat iso nga raw te, pagtayikan to'y inak isalaysay. Nagadumot tenday takinat gatang yun, nanang? Wen atap na agluto tayo man mo't iti adaw. Apay ngagluto kayo, nanang? Natural ka ng tayaw. Taakasangay yo iti day di kasingin mo inton bikat. Kunak numapanyo yatang iti kampusan to. Mangyatang aktulat taa, nga mangibati ak iti ka ng tayaw. Kaano kayo amapan agatang, nanang? Inton makaluto ak Agluto kayo pala ngamin. Kat nagadot ti agsagana iti kampusan to, tunggal kasangay may iti dayderudel. Ay kat sabali kayo mo't takasangay yo. Idinto tadagi jay kat sabali ti sel-celebraran da. Alangarod makamu kayo, nanang. Sige nga rod, tamapanak pa iti anda ame. Nay, anya nga iti ko ijay. Inak sarungkaran Ay, nalipatak ti gimatang iti kandila. Iso si kaman lati mapan gumatangan ijay ilay delyaw. Anya, inakla gumatangan dita istor, nanang.
Babasit tila ako da dita. Jay dadakkel ti kayat ko agatagam ama itugkel iti pansyon ni Rodela kasingin mau. Iso amapan ka man ija ilay. Nagadayon? At damot motor mau, iso amapan kakit dain. No ibaon ka, nagadayo kunam. Numapan ka agaram, uray pa'y nagadayo nga ilay. Mapan mulat tamot pa siya rin ti balasang. Sa bali mo't ti balasang, no ikumpara iti kandila nanang. Alang arudan, ingka gumatangan iti kandila. Tapara mo't iti kasingin mo, jay pagpagatang kaw. Una nang. Nay, kandila ating kagatangan. Saan ka pa'y laamap mapan dumaw daw as amapan sumarungkar iti balasang dita? Sika talaga, Delio. Kumporme di mo bang pananutan? So tilaklaang mo't nananang kang tatang saan mo't ngagpaypayso? Kasanaon na mamati da. Nalaingak no mapamatik ida. Unay kan aya. Basta, tulungan naklaang mo't. Sutilak ti kunak ngam jakiramraman dagiti dadakkel kaw. Agdumata kan may saan mo't ngagpaypayso ti aramidon ta? Just for fun laeng dayto, tol. Malumay, ngam apeng awal pa dyan akma, Lourdes. Jakman amoy ti dayjay nga ubeng. Imbagak lang aro din asaan nga agbaybayag ngam awan pay laang. Ayan langatan. Ang mga nunapan man ng dimagas iti balasang. Kasta nga minti pagalistuan na kag. Nay, isong samot na dito mawawakin ka. Wan, ison. Deliaw, ayan maun. Itay pa nga urayin ni tatang mo day takandila, tamapanin ije kampusan tao. Mapanin nagsinday. Nanang! Deliaw, apa yun anak ka? Matayak saan? Ayit papaspasamakan ka. Ayan mau. Nadisgrasya iti motor nanang. Addaat dito'y crossing. Anya? Sige. Umay kami adagos dita. Ay, bye. Apay, Lourdes. Lakay, ni Daliaw, nadisgrasya iti motor. Anya? Umay ka, darasam, adda ka no ijay krusaing, mapanta kitaan ni Daliaw. Ay nahay, Daliaw anak ko. Daliaw, anak ko. Nanang! Tatang! Ay, lakay, dara ti anak ta. Itaray tayo di ospital. Wag, mabiglaan ka. Magparak iti tricycle. Saan ang tatang? It's a prank. Ha? Anya, saan ka apod no, na disgrasya? It's a prank laeng nga road. Saan apudpud no? Just for fun. Anya, Anay ko. permi adanag ko. Patayin nak itinerbyos nga ubeng. Kaya't mo amatayak nga inam. Just for fun laeng nga road, nanang. Anay ko. Apay nga, kugtar kayo nga tatang. Agdamot ka pailaan. Kaya't mo ta, pagdaraan ka nagpepesaw. Ne, saan tatang? No, maatake day tayo lamitin na lao sa danag na. Basol mo. Tatang? May bagang pailang around te. Just for fun. Well now, it's a prank. Numaon natin tayo nam. Gapitin na lao sa danag na. Ay, dayo, Tatang. bare. Ay, lo, bakal kung tarak malingkan ka. Hala, tumakdal ka litan. No di mo kaya't nga irik-irikan ka. Jablo ka. Sigama nila, amo lang arudan ti aramid di gayem mo. Imanlugot ka pailaan anang tulong kan kawana nga agaramid iti kalukuan. Nagpagpakaasimot ngamin tata. Kunana amang ramid kami iti kasla dara nga ikabil na iti bato kung bagina. Kahit imanlugot ka may, kunana akalam ti roget mo, aramid may. Tata? Amom lang arudan na kalukuan ta muna, ang paspasurutan may. Imbes sa labdam. Dinakbat nga minsar dengan tata. Napilit ni Delio. Ngintol maminsan.
Di mo tungtong palan, dagiti paaramid na kan ka. Nalawag. Tata? Nalawag! Oo, tata, nalawag. Adaw, ti kalukwak mang biyanang. Pag-aayat ko asut-sutilan dagiti dadakkel ka. San pa'y nga uso ti prank-prank nga aramiden da ita inararamid kung da ita kadagiti dadakkel kan amamaw. Iso kanayo nakmay makaraman iti kugtar kas kadatung pa kadagiti dadakkel ka. Gapo iti kinasutil ka. Kat iti na minsan pa'y Di na ko niramraman at daman ti aramid makalukwan, Delyaw. Anya? Di mo kaya't ti agaramid iti pagkakatawaan? Just for fun lang mo da. Ay sus, di nakurayan na makugtaran kan matong panak datatan kan nanang mo. No sumursurot ak iti kalukwam. Anya? Pasensya ka talagang, Delyaw. Sige ang arod. Saan ka pilitan, Nilo? Sardi nga mga minin day ta. Awan tinasayat nga ipaay ti kastang aramid. Just for fun nga rod. Si kamot. Di mo ko na ngagbalin kamot na KJ ita. Saan matakasta? Ngam jakla kaya ta talaga ti mairamraman na makugkugtaram. Kas kada maliplipak dita. Nasakit sa mo ti kugtar ni tatang mo. Nagdakkal ti saka na. Kan madlawa, nagtangkan ti dakulap ni nanang mo. Makaaribong mo ano tumong pa. Iso nga sa araw, Delyaw. Papanan niyo, tatang? uyogak man ninong mo aperteng. Mapang kami ijay kabangi banga ilay. Anyat ko niyo, Jay? Yung kami man tumulong nagkala iti pakaytanuman jay manugang na anatay. Kastaya, tatang. Marabyan kayong arod nga agawid, Mabali na kasta. Depende siguro. Ngam no awanan tim aramid, umuna akton nga gawid. Panawak ton ijay papananbay ni ninong mo. Nanang, inlablabayaw dyan ang isit abadaw. Saan mo? Apay aya? Jakmat ngamin masapulan. At dala siguro dita sa pulang. Sana day tangiwat mo lang timang sapsapaul. Aramatum day tamataam. Natural nga aramatek ti matak nanang. Dinamagkulaeng tabareng nakitkita yo. Saan nga road? Kun an-anwam ngamin aya dyan nangisit abadaw. Nagadomot dita abadaw. Kwa, jak lang amin nakita, iso adamdamagek, nanang. Narabyan ako na nag-away. Nasipnot mo ito nito yung pagpagnaat. Napusko ng amin ang tigay kayo dito. Nagdalakaw pa dagiti balita eh. Nagmayatan tipo o tiangay. Oh! Nay, anya ta jayan. Taguob may. Asidaglang ito ay ang kauti pagtataodan ti taguob. Kasanungay nga adaasong ang taguob dito. Katawan mo ti kabalbalayan dito. Naglokon day ka. Ha! Siyak pati bot-bot nga day ka nga agin aasaw. Tasaan lang tangagsarday. Ha! Paiman, uburek man iti pagtataodan day ta at taguob. Ha! Iti kapuskolan dagiti roroot kan kakaykaywan ti pagtataodan na kay. No! 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 Anay ko! Anay! Hustan! Hustan! Anay ko! Anay ko! Kasla, timat ni Delyo na dyan. Tilo ko nga, Beng. Inaramid naman ang. Anay ko, tatang! Dinakmat ng kabilan, Nagsakit lang arunin timuging ko. Nagkula nga, Beng, abapanakbutbut nga. Nagsakit talaga timuging ko, tatang. Kaya't na, tanayulak pa'y dayta. Saan ang tatang? Kasyandak. Kanayon nga bagbagak, adik agar aramid iti kalukwan. Ngam nagaramid ka batlata. Awali pang pangag mo.
Maulawag tatang, nagsakit timuging ko. Ala, Michael, agawid tan. Asawa at tupay dita, sugat kan dugol mo, tapos dala ka nga rugong gulab. Aday ta, naagasa kong tisugat itimuging mau. Agyamanak, nanang. Pakaisagsag makam ti aramidem dalyaw. Anya ayati magimulam numang butbuteng ka. Kasadaw no ti maranaam abut-but ngem ket saan da palabsen ti aramid mau. Anya laengen ngay ti pagbambanagam. Just for fun lang, mat nanang. Ay na! For fun di tangay bagbagam. For fun nga raw, nga oray masugsugatan ka dita. Kasta ti just for fun. Saan to na maulit day dyan, nanang? Diya muken ka. Baliwa mo ti kasta nga aramid mau. Amangan no makaaramid kay ti pagbababawyam dalyaw. Naira na laeng asaan amabuteng ni tatang, nanang. Iso akas to tinapasamak kanyak. Ngam no tinaranaak kat jeta kraut. Sigurado asimyag idinangeg na yetaguob kaw. Urayak la masugsugatan, no daytay mangbutbutingak mangbianaw. Siyak agar aramid iti saksakitag. Pakaragsakat nga main atalaga te mangbutbuteng. Kay kayat kaw ti agar aramid iti kostyom. Kaskada maskarak no daytay mangbutbutingak. Iso nga adumat ti binagbuteng kaw na kalugarak. Malaksay diti pamilyak. Ito'y na minsan, sinarungkarak ni Amay balasang mangbianaw. Kunak no di na kun sarungkaran delyo. Kat no ay ayateng ka unay-unay ame. Iso ajak to agsardeng amang sarungkar keng ka. Nabayag mo ten ngagdat-daton ka kanyak. Nakitak ti kinapingat mong agdaton. Kastaat ngamin nga agayat ading ame. Nakasagana ak nga guray. Kayat ka ta saan ka atakrot? Panagkita ket, masalak ni banak no agpaggadak. Uwan awan ti kabuteng ko no paragang ka ame. Salakniban ka nga aging ga iti kabailak. Ure alalya, saan mo akabuteng? Anya mo day tangay. Kanagtupay ti alalya. Anya? Siyak ti mangbutbuteng iti alalya. Saan asyak ti butbut ngen ti alalya, ame? Nagmayatin ngay. Diyan ngamin ex ko at taga-syudad. Imbreak ko ta nagtakrut. Mabuteng kit din iti alalya. Umununa pa'y amagmag na. Day tay magmag na kami itirabi ita mabuteng. Nalabos mo't daytan Ipasigurado kang ka. Count on me, baby. Saan nakakasta? Kanagpay ti alalya iti sangwanam Ha? Sana siya ti butbut ngen dagita nga alalya? Sige nga Ruden. Anya sige nga rudan. Datan Agpaisaw? Datan, baby? Wan. Datan. Basta saan ka mabuteng iti alalya Never! Kilawak day nga alalya no makitak. Isaw-saw ko pa iti suka nga ado ti sibuyas ken bawang na. Kita no sana mabuteng dagita nga alalya. Anya? Ghost hunter daytoy. Kilabot ako ng mga alalya. Biliba ka talaga iti kinaturot mo. Agasam tao rin pagbali ng akamat ti pansyon iti rabe kat saan ka mabutang? Anya ko mga iti kabutan ko. Sika talaga. Saan pa'y anayanak ti mangbut-butang kanyak, tol? Agpaisaw. Kaslag dwa-dwa ka kanya ka. Saan mate? Kahit ko lang ti makasigurado. Wen nga rod, tol. Amumot asyak ti kanayon amang but-buteng. Saan ka di? Wentol, amok da ita. Wan gayang, sumurot ka kada kami kini amin ton bigat iti malam, Agdibo dya kasinsin na kahit.
Kastaya. Ay sos, jak makaw maya. Ay, apay nga. Adda sumang putas ang ilim agdagos day di balay. Kastaya. Pasensya ka no saan ka makuyog. Okay lang. Pakaangayan ti dibungay. Ijay Pinya Blanca. Ah, kasta. Ijay kay nga rodaya amag na. Wen. Inton maminsan to na sumurutak. No adamanin papanan niya o dalyaw. Narabyan ta na nagamit, Delio. Wen nga rod. Ha? Asidag talang ti pagtataudan ti taguob Wen nga rod. Kaya't nata siguro abot-bot ngenday ta nga aso. Tumanagog kitin. Saan ka mabuteng? Anya kumaaga po ang mabuteng at ngay. Pulos mat Basta magnatalaeng. Di ka agdanan, ta protektaran ka. Don't be afraid. Delio is here. Ako ang bahala sa'yo, baby. Wanan. Naturad kan. Ha? Delio. Kitaam ka di tayo, Chay, oh. Magna akandila. Uwan nga, Rod. Ni. Apay ngay. Itaman pa'y asunggarak. Kasano nga da magna akandila. Delio, agturungan dito ayan tati magmagna kandila. Ami, umaykan. Darasam. Delio. Umaykan, Ami. Tarayan! Delio, tarayan na! Di na kitarayan, Tarayan! Darasam! Kumamat kan! Asigilin di magmagna akandila! Kumamat kan! Hoy! Delio! Di na kitarayan! Urayin na! Jaski kanilo. Si kamat gayam din ang ikabil iti kandila iti umang amagmag na. Umang lang pala ang katapat mo, tol. Kunak no naturod ka. Kunak no kilawom ti alalya. Ngam, intarayam mo jay umang. Nga kamatay. Sa bali namin tiriknak, iti nakitak di kandila amagmag na. Iso ajak napupuutan timsyag. Awan, nakarakaro ka ng asaw nang ibaag iti ipos na. Idi imsyag ka maray. Anya kamatang, wrong timing kamat. Sapay kaduak ni Ami, idi naramid mo day jay. Anya langin nga iti kunain na ita kanya. 1 point, tol. Na may salang kamat langin. Just for fun, tol. Apay nga daka. Siyempre, nobya ka. Iso asarong karang ka. Delio, break tan. Anya? Apay nga yakas tamot tayo. Kinunak mo tan. Diyak kaya tinobyo at takrot. Sa anak mo tatakrot Naira na laang Lastog kamot gayam. Hanggang salita ka lang. Ngam itarayan nakpay gayam ang nobyam na dakabuteng mo. Agasem nga ita pinanawan nak idi nakakita ta iti kandila magmag na iti kasipngetan. Kunam adi mo kabuteng ti alalya. Ngam kandila laeng permin abuteng mo. naira na laang Saan ka ngagpalawag? Nalpasen ti amin kadata. Break tan. Diyak kaya tinobyo at takrot amang ibati iti nobya na iti tenga ti kasipngetan. Gapulang iti kandila ken umang. Nabalsanak iti naramid ko, mangbiyanaw. Imbreak nak adin na oras ni Amay, gapu iti napasamak. Ore asinumat nga may nabalasang, talaga ma-turn off iti naramid ko. Agasamat ngamin ayata intarayak iti kasipngutan. Oray asinumat nga may mangbiyanaw, talaga makigtaut. No kelata kas jeti makita iti kasipngetan. Nagwaras day di apasamak dito'y lugar may.
Iso at takrot matan, ti pagkitkitan da kanyak. Jak matan makaaraw mang biyanong. Anya nga tati kasayaatan nga aramidak, tapno mapunasan ti takrot nga imahek dito'y lugar may. Ta sa anak mo't at talaga atakrot. Iwanwan na kuma mang biyanong, to'y pagayam mo, Delio. Pagayam ko Delio, agan anad kan pagdesisyon na manaimbag ti amin agaraw, kan ti anya pa'y maaramid mo. No maminsan saan tayo nga mo, nga adagaya man dagiti tattao mapaspasakitan tayo. Kuma panunutin tayo ti amin, nang runa ti adda marik na ti tao, no daytoy kat aramidem kan kuana. Panunutem no si kamat ti pagaramidan da iti aramidem. Kat tapno maaramid mo daytoy, ayatem ti padam a tao, akas iti panagayat mo dita bagem. Kaya't nasawan, masapul at tratwem ti sabalay iti wagas akayat mo met panang trato da ken ka. No di mo kayat ti masakitan, saan amatrato iti patas, when pakat katawaan, saan mo nga aramidan dagita banag iti sabali a tao. Iti pamakada tayo, pagayam ko Delio, ibatik man ti maadaw iti Biblia. No allilawam ti padam a tao, sa mukuna nga agang angaw kalaeng, arig mo iti agmauyong nga agabalbalay iti makapatay nga armas. All right. That's all right. That's all right. Kasta pa'y papagayam. Aging gay ti sumarunumanan ngayon tayo panagdudupudop itay tangatan. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tagnina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, ka-drama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!